Ok, people of Slovenija. Ja, Boštjan, evo, to je moj workplace. Part 3. I hope I take the movie. No? Yeah. Fine. Take 3. Ok, smo bili kar zaključili s prvim dnevom, level 2 tečaja. Zdaj, da se vas Boštjana malo spočiti. Zraven še pogledali, kje smo. Torej, plaža, fuzbal, vse ostalo. Vreme je bolj za en drag zadnje cajte. Come to Bali, they said. It will be fun, they said. Naši videi, tak je drugačni, kuhna, ja, ok, hello, kuharca, res dobro kuha drugače, naš skladiše, pohan robe, res velik robe, ok, Agus, je, človek za vse, ja, say hello to my people in Slovenija, res, say zdravo. Zdravo. Evo, tako, to je to, ulica, gremo se obut. Tukaj vsi hodijo brez čevlov, skozi. Fresh fruti. Piki izmatran. Angare. Jesi? Yes, sam. I was born ready. For what? For everything. Hello. To je Amin. Ja, vsi vodijo po napačni strani. A ne misli? Ja. Zdaj si bomo pa pogledali, kako na Baliju izgledajo trgovine. Ben ne zaklepa. Hello. Needs sugar, lots of sugar. Sugar? Ne, tele vzem, ko so boljši pa cenejši. Gorenc. Gorenc. Baru datang. Muchos dineros. Muchos. Candy. Candy. Crazy. Candy for 100. Candy for 100. Organic compost. I'm gonna hop on the world, it's as big as the world, and it's about to turn dirt. You're my delight, lady. I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Give me tonight, 'cause my feeling is just so right. This is my boss. House lord. Vidimo, če kdo prišel pospraviti. Verjetno Ben. Nope. Ni tle room servisa. Vse prav. Tako izgleda moje trenutno začasno prebivališče. Kopalnica, največja zmaga. Kakšne pipe pa komplicirane neki.
Isto kot v Grčiji. Mečite skrit papirja v skrit. Hvala. Vlažen je pa tako, da se čist nič ne suši. Ok, tako. Kratka tura skozi Amet. Bom pa naredil zdaj še kakšen video, kaj počnemo. Kaj se dogaja, kaj je tečaja, tako da I'll keep you updated all the time. To je to, čau!